College bun biro sajten pat te shoban poi kita exam te sakan mau ikine ki exam ki post ki ba last date ban apply bampat dep apply hadu mentaro habde jong ka post LDA ba typist sapo ka MPSC te yele ban pendem no koloi kelas date khander tarik Tementa ke website kebun ke batut mlong re tang login mlong hawa mlong ban login kebun mlong re ban apply mlong mla le era dan ya persang ban check man kasni tama kitu bom pot apply sepersang ban apply no marbun bagatut by website kelas dit tikana shu tenang don ta katsau Hasan khandriu setang arsngi laisi nang don por te pada apply no tas apply no kibon pada apply nam ta ke kapus intelligence bureau mau bah Angtu kadon kam hai ke domisal tela dampat don domisal te pela jenjar ban yo ban apply na kam ke domisal ke dokumen ki makatu ke language ke denam taki garu jantia penar jantia war terter dektuk bam apply dom tas apply no nam taka turu kelas date kal ajan makalar kan de khan trik agos arja rapsan tenam ta kitu ba apply nam ta ka kwa ban apply nam ta kam BSF ru kan mau don kam domisal te dalam per apply te nakamenta ka BSF kelas date kedai apply tarik jong upnai Agos kan mau menta dang khat te apply tarik Agos next week apply tarik turun apply tarik Agos te buku apply menta tu te select no kloi ban apply kan mau ngala don batais pangka post di BSF ba kiduna ge post maka dai jong ka yu kiduna ada pembatai pang meklia gidon post gidon arpost gidon don live post ma pila banjit betang ka way mla are man apply baro kitu ki post skema ban lai ban kam te yo don giba nang ban apply domisal tenga la ro ban yara ban apply domisal sa la ban komen hapo te nei pila message ada mar po WhatsApp kibadon nomor WhatsApp jonga kila message po WhatsApp ro ngan serap ka bela nam ta ban yo domisal nomor ka domisal ka simpor apply online Asimpor kuno RTO la yo itu misal tak ada pihak apply lupa be yo pidon kam hadin nomor la pihak apply tang kapor ba pidon kam ka tuhi kapor da pijen jar pnum yo re hang tuang tuhi ya ki tarik exam jong ki post ba fer badai jong ka DSC MPSC ba jong ka Mekhlia House rukum ju tidak don ki mempat tip hadu mentaro te sampai video dokut bat sampai pihak apply ni ki post ki ambil tarik exam bat bala jan ha ka exam Benkong jongga DSC is khasil jongga pos gram sevak bat gram sevika ma gram sevak bat gram sevika ke exam kande apply tarik Agos arjar pesan kande lasyam tayo next week si sajan te kitu ki apply am ta kinde ki atlik pos te sa check no kan mitkan download no basa long ready maka daila next week tenang ta tu de jongka is khasil te namta ka West Khas Hill district selection jongka West Khas Hill bede katri exam kare jongka gram sevika kan long nru jongu September nru trik September mo kinde ki apply jong gram sevika kabana du snem ar jar ar phomo kan ma ba yo ki sutu bakla kare du snem ar jar pho tela da phi apply namta kan post gram sevika ka exam kan de nru trik jong banai September ar jar ar san Tenamta ki ba apply namta kini ki post po Mekhlia House New Delhi mo ki bere jonga combined examination cleaner for cleaner jonga Mekhlia House New Delhi room bearer terter la combine lang haju pion haju badai sweeper combine lang te kine bade ka exam jong kine kan de live hotrik Agos arjar arpsan mawa live hotrik Agos arjar arpsan jong kane ka combined examination po Mekhlia House New Delhi ki belong cleaner pion sweeper terter tiba apply ka tu ka kampo Mekhlia House akan mau ka tarik exam but saya check ya kan mitkat la UNM adu mentaro empat i bayo makanya kan live tarik tengah saburu kali ngapo description ban check ya kan ban check ya mitkat mo la ka don nam don piaban page na po ka makerecruitment.nic.in dan sa ka LDA rukum ju apo LDA com receptionist Mekhlia House New Delhi Kanero ka exam kan day live tarik Agos arhajar apsan telah pi apply gini pro tali te pi haban long ready no namta ka exam te habare berjong ka MPSC bade kini ki exam ko onwan ka bade no tayo banwan ka day jong ka assistant agriculture engineer and land use survey kene ka exam kan day apply tarik Agos arhajar apsan MPSC mo gine ya day lang bat ki DSC ka ju sngi te hedang te badai bat jong
MPSC biang ka Inspector of Statistics under the Directorate of Economics and Statistics Department April 2025 exam kaneru kan de apply tarik Agos arajar opsan sakan mau kiba apply nam takin di post te sakawai par kene ka surveyor grade 1 and housing department o kanela ada pentip kan de khalai tarik September kedua ada pentip netang kan ne kijing pentip habe de begini kulishbon